yaa nama qur'aanan na dhiba halkanii guyyaa ani suma mokkoraa inuma ifaaja inni immoo na dhiba jettu siif qur'aana rabbi walii haa galchume rabbi walii isin haa galchu rabbi walii isin haa galchu qur'aanni rabbii waan guddaadha waan ulfaata mataa nama maraati namni hundinuu ni hawwa hin jaalata kanaaf obboleewwan kiyya akka ati jaalattu akka ati hawwitu sanitti rabbi hawwiisi haa baasu rabbi hawwiisi haa baasu rabbi hawwiisi haa baasu kadalaydee dhabde duniyaa tee rabbi siif haa galchu kadalagataa jirtu barakaa rabbitti siif haa godhu duniyaan tee karaa hin taaneen sirraa hin bahini karaa hin taaneen hin miidhamini nama si hin taane nama qabeenya keetii hin taane rabbi sitti hin fidini nama si qisaasisu nama si dhallamu nama qulla si deebisee si biraa lixu rabbi sitti hin fidini jiruu kee keessatti bultii kee keessatti ka dhiiraallee ka dubartiillee wallahi rabbi warra jiruu teessan qisaasisu rabbi isinirraa haa qabu rabbi isinirraa haa qabu rabbi isinirraa haa qabu abboo yaddoo khayrii dhuftanii warra khayrii fudhatee galu rabbi isin haa taasisu du'aa'ii barbaaduu dhuftanii hajamtanii dhuftanii haajaa teessan cufa rabbi isiniif haa baasu waan rakkoo taate furmaatatti rabbi isiniif haa hiiku اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية رسول ربي صلى الله عليه وسلم كان جلني كدتا يا ربي هو نتقرته وان همي يادتا تجفر فرجت نباسوسي كأن يا رب يفوان إن تاتي إرى بل إن نوفدو بل إن تنباسوسي كأن يا رب يفوان قرتي مصيبات هاتي إرى نجح نباسوسي كأن يا رب يدني كان كدتا نتس نكأن يفوان يادتاتي يفوان إن تاتي يفوان أكسم بلها تاتي رب نرى لفها كاهو تك في كيس رب نها كاوتو متواهم دانو دينين اللي دينكتين اللي قدتي في تبه رب نها تأسيس صداع في رب نوهاكن صداع في رب نوهاكن إيمان رب نوهاكن رزقي حلال رب نوهاكن علم رب نوهاكن صدق رب نوهاكن يقين رب نوهاكن تقما والجلال رب نوهاكن بركة على منا رب نتهاقل بركة على كمنا لرب نتهاقل متواجفان بركتي كدينين بركتي كدنيا بركتي كعمرين بركتي ربنا ها تأسيس كبيكم سام بركتي ربنا ها تأسيس بيكم ستين تيكو قب نتنت ربي قرتي هبا في هيبا ربي تنوف هاقول أمة أمال لي علمين إسا كنمودان قودودان قرتي وان إسا برجرت قودودان إسا فدبلمت ربنا ها تأسيس ربنا ها تأسيس ربنا ها تأسيس ربنا ها تأسيس دبي كيسن كيسا كدوبا ربي إسن هايال أبو ربي إسن هايال ربي إسن هايال ربي إسن هالال هل كان إدنا كان ربي إسن هالال والله ربي إسن هايال دواء فيتين إسن هايال مرفع فيتين إسن هاورال قرص في إسن فاكن ربي قرص قدان دوان قدان مرفع قدون تربي كيناتي قرتي ربي دواء فيتين إسن هايال أبوليو كي أكسوما نمني الرأى آخرمي أدو في اتهافي أبسط أبي قرتي أي دفه بليو مسلمة كانت أبسا يرو إسا وجين غمدا جو والله دبرتي يوتاتي إلما إتي أبسطو إلما قرتي هورتين تيباي أتي أتي قرتي ورسر دبرسان هذا أبا أبليوان كيكا سر دبرسان إتي أبسطو ربي سيف هاكن إيرا اللي يوتاي أكسما قرتي ورتي بريدة ilmaan addunyaan tun gartee itti hajamtu ta addunyaa tana fayyaddu rabbi isin irraa haa baasu rabbi isin irraa haa baasu rabbi isin irraa haa baasu waan asiin dura kadhan haadha kadhataa jiru ka akka galgalaatu itti jiru haga ammaa itti jiru dhufa isaatu kadhattan argattan gammaddan rabbi nuun haa jedhu waan isa gaafanne cufatti deebii rabbitti nuuf haa kennu deebii rabbitti nuuf haa kennu waan rakkoo tahe rabbi nurraa haa deebisu وان خيري تاهي ربنا حافظ خيري كفر محافظ همتو ربنا حادد بلا أدى كالولا غرتي أكسم بيلا
rabbi biyyateen irraa haa kaasu, biyyateen irraa rabbi haa kaasu, rabbi nu haa duroomsu. Amma geettee biyyateen biyya irraa baqatanii miti biyya itti baqatan rabbi nuuf haa taasisu. Biyya amnii fi iimaana rabbi nuuf haa taasisu. Biyya namni itti uf amanee jiraatu, diinagdeen illee diiniin illee itti uf amananii jiraatan rabbi nuuf haa taasisu. Rabbi nuuf haa taasisu. Rabbi nuuf haa taasisu. Obboleewwan kiyya wanni guddaan namni gartee yoo iimaana qabaate, yoo sodaa rabbii qabaate achirra wanni hundinuu sodaa rabbiitiif iimaanni murteessaadha. Kuni jiraannaan wanni kun cuftinuu asuma jala deema. Kuni dhabamnaan ammoo homtuu akka hin jirre beeka. Yoo iimaanni jiraate, yoo sodaan rabbii jiraate wanni cuftuu ni jira. Jannanni illee hin jira. Kana faana jedha jannanni illee. Rabbi maal jedha? ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نما نصدات جد ربي ولا ركو كيسا اتيم به جف إساف قد جد ربي خرا إنه النينين رزق إساباسا جد ربي رزق إنسلة مغند دنيا تنقفا جد تمواولي غفي غني دنيا فدة تنقفا متبولي ونكية. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نما نصدات أما اللي ياد إساوان إني يادي جرو جفا إساف لافسا بل إن إساف قل أجل رب. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. نما نصداتي يدي أكسم غرتي دلي إسا إسر هرجاسا جل رب. غلط إسا غرتي إساف قدسا جل رب. من دا إسا أفبرت إساف قدسا جل رب. kanaafuu wanni cuftu sodaa rabbii irratti rarraatii rabbi haa sodaannu, halkan guyyaa keessa isa haa eeggannu. Namni rabbiin eeggate, namni rabbiin sodaate gaafa inni rakkatellee, gaafa inni cinqamellee rabbitu cinaa isaa jira. Rabbitu rakkina san keessaa isa fuudha. Wayita inni gartee bakka seenu dhabee ulaan takka ta isaaf fuutu, ta ufitti isa fuutu dhabamteetiin hin jette ulaa rabbii tokkochaattu isaaf jira. Yaa rabbi gaafa jedhe rabbiin harka si qabe os si qabe isaan jedha abboo. Sodaan rabbii barbaachisaadha. Rabbii kenna haa sodaannu. Yeroo hundaa guyyaa jum'ataa kana yookaan masjida irratti illee minbarri hundi ka rabbi sodaadha osoo hin jenne khutbaa tokko khaxabee xumuru hin jiru. Walaakin hayni rabbiin sodaatu nama muraasa. Inni kun fakkeeffatama ta'e gartee nama rabbiin sodaatu uf fakkeesse inuma yaa'a. Wanni inni dalagu ammoo dalagaan isaa waan rabbi irraa isa fageessaati. Waan akkasuma gartee isa qofaa miti hiriyyaa isaallee rabbi irraa fageessaati. Kanaaf obboleewwan kiyya sodaa rabbii irratti istiqaamaa rabbi nuuf haa kennu. Komiteen rabbi gannu haa dhaabu. Rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa sallam اللهم يا مثبت القلوب ثبت أقدامنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا ربي يا قد آبا قلبي نماتي وقومتي نتنمي تلك إرت إبادة يا ربي قد نرابي يا قرق قلشا قلبي نماتي نفسيتي إن تلك إرت يا ربي مي أسنو ديبي قد نرابي جراني كرأتن nutilleen akkasuma buleewwan kiyya kadhachuudha qabna. Rabbiin illee in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdaamakum. Yoo isin rabbiif tumsitan rabbiin isiniif tumsa. Hoomee teessan gad isin dhaaba jedha. Kanaaf rabbi gannu haa dhaabu, istiqaamaa rabbi nuuf haa kennu, tola guddaa of biraa rabbi nutti haa oolu. Rabbi gartee waan isin jabaate cufa rabbi isinitti haa laaffisu. Ba'aa isin jiru cufa rabbi isinirraa lafa haa kaa'u. Kan hayti namaa si bira jirtu abboo namni rakkatuu danda'a, walirraa waa fuudhuu danda'a. Wanni walirraa fuudhan sun nama cinquu dandeetti. Kanaaf namni hayti namaa sirra jirtullee rabbi sirraa haa galchu. Rabbi sirraa haa galchu. Ka ijaarata jirtu rabbi bakkaan siif haa ga'u. Ka ijaarata yaadaa jirtu rabbi sitti haa ijaaru. Ka bitata yaadaa jirtu rabbi sitti haa bitu. Akkasuma gartee waa ammoo maal jechuufi hawarri gartee ijaartee
mana ijaartee Adaamaa keessatti mana sirraa diiganii ati gartee kushiinaa Arabaa keessa ganamarraa haga galgalaa dhaabattee akkasittuu sanaa meeqa dhaabattee sirraa diigan aboo oma takkallee hin yaaddawin duniyaa kanatti bar wallaahi duniyaa xiqqoo sirraa diiganii bar waa jannata rabbii sirraa diiganii hin yaaddawin ganda duniyaa kanatti hedduun namaa mana yoo ijaaru katamatti yoo mana ijaaru jannata keessan mana ijaaree si'a akkasii miti obboleewwan kiyya. Rabbii keessanii galata galcha sabbaraa isarratti innamaa yuwaffa saabiruuna ajrahum bigayri hisaab. Rabbirraa hisaabaan malatti galata galfamuudha sabriin barbaachisaadha. Obsaa duniyaa waan guddootti hin laalina ammoo xiqqoo sirraa diiganii guddoo bakka buusee rabbi siif haa kennu. Maaltu beeka yookiin rabbi gartee waan sanii olii bakka sii buusuuf sirraa isiin sun baduudha dandeetti. Wallaahi duniyaan tun osoo rabbiin biratti haga koolaa bookeedhaa kamazzantu taate jedhan nabiin rabbii salawaatullaahi wasalaamu alayhi maa saqaa kaafiran sharbatamaa rabbiin silaa garte haga ambuqqii takkattii namni garte afaanitti ol fudhatu ta bishaanii tana agattiisan silaa kaafira hin kennuuf silaa duniyaa rabbiin kenna. Rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam guyyaa tokko ra'ee duutuu takka ol fuudhaniitiin isii san gartee mayyashtarii minni isii tana eenyuun irraa bita jedhan. Re'een duutu beeki ta gurra qocoocee takka sanuu adaloota jedhanii ol fuudhanii mayyashtarii minni eenyu isii tana narraa bita jedhanii. Yaa Rasuulallahi tana gartee duutuu isiitii miti jettu iyyuu osoo taate tana maaltu sirraa fudhata namni fudhatu hin jiru jedhanii isaan jedhanii jennaaniin wallaahi ladduniyaa ahwan min haadha alladhii cindakum duniyattuu iyyuu gartee rabbiin biratti irra xiqqoodha jedhan rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam raqa duutuu isin gartee amma isin bira jirtu isin laaltanii argitan tanarra duniyatu gartee rabbii keessa biratti irra jedhanii. Kanaafuu duniyaan waan xiqqoodha jechuudha. Waan xiqqoo nu haa taasisu. Akka duniyaallee warri isinirraa diigan bal'isee dabalee rizqii halaalaa bal'oo isiniif kennee rabbi isinitti haa ijaaru. Firii waan taate rabbi walitti nuuf haa qabu, hamtu rabbi nurraa haa qabu. Dogoggora rabbi nu haa oolchu, rabbi nu haa oolchu. Ol deemsa malee gad deemsa rabbi nuuf haa didu, beekuu malee wallaaluu rabbi nuuf haa didu, argachuu malee dhabuu rabbi nuuf haa didu. Imaana gartee rabbi nuuf haa kennu, sodaa isaa rabbi nuuf haa kennu, rizqii halaalaa rabbi nutti haa bal'isu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام.